Sarani sira iha Timor-Leste, simu Papafon Leão 14, ho contente. Turmai itaba acompanha Sarani sira Leão. Saída mahawakarak, usia papa né, atu continua saída makobra husi. Itanya papa nebe kita hadomilos, fuim liubane, di bawah na lalehang, ameng. Continua fali, saída menyeluta, hotutunyas, hotutu sayang sa ida det iha maromag ni matang. So ne mahawakar esperança ne ba oi na isa. Sebele karek leader sira mo hari ida ne foka ansabe. Saya nesang exemplo dia kira. Kata emoto ne importante. Papafon ne sa nesang leader ba iha Sarani Katolika im mundo tomak. Ensa papa nia presença ne bele lori dame paz ba iha mundo reclarang. Liliu bele ajuda soluciona ba isu social sa venebeda da un acontece im mundo. E no mo sa nesang esperança bod ba iha Sarani Katolika ba oing atualmente lutan Sarani se benefia. E Sarani siva bele senti kata iha leader nebe ke bele lidera siva iha fier Katolika nia. Papa Fone bel continua Papa Francisco ninia halok. Di tomata ba liliu ba que axira ba makbit la axira. Dar Sarani senti contente tamba depois de tinha am Papa Francisco mate e durante quase fulang toma lá ia mas agora o kalang tetan de am Papa Fone senti contente. Adnya bele tamata basaran siret ia mundo toma. Hari osi kalau acompanha nia kuliah kata nia tu buka sama ka halo nessa comunicação de media entre países ne mesmo agora sim era conflito lá ne sente contente lá só dine. Sarani toma nia am papa hori dena me agradece tebes ba maroma que no dar Sarani Católica am contente tebes. Karik bele he am papa fun dene itene cardinal bel hak besikan kare que tempo baru ni bel ma visita tang herai do veng idane ma kam esperança.